KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi u MLA jong mau kayau constituency ba New York ki sungo ulakan tho jur halor ka jing persyang penbiet pen kelano ka office jong u deputy commissioner ka West Jante Hills district kum ka shopping mall kat bay kayau musyang shopping complex am shimlala ban pendep setia haduk mentah uba New York ki sungo ulakan tho ekani habakran ka jingalang belapan scam yakino kit kam jong ka primary unit ka Juai circle jong ka UDP ka belalong ha ka sengi sajan ka arpa pratra ujembang arajar arpu'a uba nujor ulah sangat tenge ru yo MLA jong ka Juai constituency uba Wailat Miki Shilla da ka boong ba u dei u MLA u bom larkam namar ba kamshim ladon kanu kanu roi ka pa hapo ka Juai constituency ha kini ki saus nam balalek no shushu la pen pawe ka jingso kya halor ka jingkno jingino lam ka National People's Party yaki pajba halor ka jingmomla jengki ban penbet ya ka jaka penlangyot hasor Juai Kejuai man kam to be yogi but sa kumen ngwa ka jingam kam yo so juai nadu ko por yo kilong suwa man suwa hadu ko por ki phare par hadu ni sni hadu ni klimat ki kheni hapo ka rija ji yo ko wi ka juai man ko wi ni romba kawa koridor le kawa isang put maya kam ganongwa yoga district yomi kam ra kelami tadi yo he na sa skama nyau nai karna yo ni jipre mat sa kumen ngomong wa daga dia umma mulai da chimu ni ga senjam aku belum pulang yagi nong perchan maya bagi nong rekam nagmunta uy pinre yaga rekam election pasal kumen ngongi bunyo yakini aku ni tadi ki unit ki oper ki wahat mo ni konsensi yago pida sedang mi perkai nei benta u tiga kamon yung ki ban kamjo le o president naga benta u pentikna wa house na mar jarar ko de ka UDP u yo ko yigani gasit ni na po Juai konsensi nang yo ikut kubur upau hawa yaga DC office upan manoi ka kanggowi di shopping mall hadino de uchnai ka mini secretariat ketik jing yo yupo kawajengai batu munjia kajing kali ile duk ye kelam ye tiga office yang DC upan mai ka kam ke shopping mall pensna tangi ta guran depsna tangi ta guran sedangi hato gini gisni kayau musiam kayau manggawin ko rin tam po state yomi hato kan idang sa ko kamtai kat udang lai kat perkat kat udang em kat kayau pati sakte dami no gini kelam ako yo shopping mall islowi ngawai ki chnai kayau musiam to ro World Trade Center chnai lakan mu phau bali kisnam per sakte Ilen ni pendapatan kata yang musim. Man ko win bentar ko siaw yamran. Ko siaw soromi hawa ngal manuwi naginong mikmat 2% ni janji. Kaya ko kian. Lagapay kini tuan ki district. Hapo ka state umaya yung dami shopping po, dami itik complex ng po. Katwa yi nampo janji ada sakut pa hindi yaw masiyam nagui election nagui sansnem kajing ye kelapo nagmutagan ga shopping mall nagmutagan ga shopping complex lada lai sawa sanai hikmat yung aye sakhi ye ga yi ko ka sor juai mar ko ri islam redap sedin mi kajing klam akwa em cái chuyện một điều gì nãy mình tahu open hai so juai siapa man uang kamu dah kelam ni ni ko he juai na ka juai man ko wi ka sor wo yusuf ko man kam lut ko da biang lut hadong
memang jinduna harus jual. Karena menjadi ini Islam nadep kita sedar jiri kinong pai kinong seli, kioto upai usumar, ia ketika bahadur, yang ini kinong jual. Andre ini ikut siang siwong, wahai kau untuk upai, untuk usumar, yaitu jinglong bahadur, yang ini suar jual. Andre siang siwong, wakat orang ini isi, dangdut kita jing bahabu ia kali kesor jual. Ipor berdek sedih tigo dia. Dan ini dah mau itu, waktu jing penbet juhar kom, uangi ko ketiga, apa ketiga por sesuai yang election. Dausnya bikular yolak punjai. Tamu bicara di pagi lada sotali Islam redek sedih ini pure kai go iyon ki hapo ini nyaw na harna kapor ka kawan na tim por dego senyaw rada di demi benai bangsa heje umi di kular aku pendek lut yi di jam kam ni betau penku ke sor dua tadi kita awal di kapor ngan liu ngagam umi dong kimat Wan ng parti UDP. Bu itu terpar pada bidang kipai baru sosong yang ini kejuai konsensi. Hagoi yang diingat kostem. Wapi mani bigi bru ko start, man bigi bru ko champang, pat man bigi kipai ba kiwatram ya garoi kapar wan pokri konsensi. Batkani urlongga lada jeo bikam kipai ba utip hiujit ya wa kamu no mitman o representative heida to assembly kamu no iwe tenne hagijing pagi ni mamon lai manu bruwo biang nadong ke experience ko biang kajing trek kam tau pai ba hagi bon phau ni isna matreu na perlu ni upor mo neighbor tau ya pi pai ba nong song senong yang ni konferensi. Niki dawi negeri ini, hak jumpai negeri yang parti le, imyo yang kupalat bagi mamun naik. Dahimi gerai, bangat walu penbor, waya ketiket, lakamu kamu uwan lagi mamun naik.